Ya. Adi bagai basuari si sendah ripal me kita me bagai. Oi. Adi darat kari si ban katuturta. Oh, oi bagaimana? Nah, bagai. Ya, coba dagai arih kendu ku jabu kalimbu bundu ginting mergana. Sope dengan kami terdauhan karir cakap ugakin semal nai bas jabu kalimbu bundu. Oi, bujur pal. Jadi sope lang ako ka ibenakan karena rungun tenda. Lid kami payona sindaskan lah lebih enda mantuhan. Siban lebih pertoton. Perpulungan si Muhammad si Ermeriah ukur ibas gelar Tuhan mari si pebulat lebih ukur tahu pes teruskan acara si ibenakan kita ibas singan endara tertoto. Puji-pujiin si meganjang nalar ngadi-ngadi penangkih kami kuadap ada pendusi badia. Oh kam Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kemuliaan surga. Malam dengan nermengkah hati kami oh Tuhan. Kita ikan pengarang-arang do ras pemasun-masun do kegeluhan kami. Ibas warienda, ibas singanenda. Pulung kami ijenda, sangkep geluh. Guru singa mergana, bagepe ginting mergana ras sangkep geluh. Guna ras-ras kami ngelakukan acara ngembah belus lapar. Kita ikan surah-surah kekelengan kami. Guru singa mergana ras burginting guna ngaloken pemasuk-masun percapun. Ertoto kami Tuhan, gelah kesandu si badia hadir di tengah-tengah kami. Mereka hikmat ras kepentaran, secara khusus man anak berupa kepar. Guna banci ngaturkan acara indah, benar-benana sekariku kedungan nagelah bancir dalan alumuhuli. Ditotokan kami pe keluarga mungkin ibas perdalanan. Sehat menjua-jua ia jumpa kami basingan nenda lah kurang kaipe. Bujur Tuhan dibenakan kami me acara ngembah bulu selam merende bas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bujur pendeta. Ya, ersentabi kami mankam kali bubu kami karau mergana bagai Petrusku puang ni puang kami ijenda benakan kami hati kami karir belas entah ijagia karilit idahandu sila payona embar-embari dukalah kami kari anak berunduh. Ya empal sope dengan kami terdauhan nurikan surah-surah kami semal naibas jabu kalimbu bundu ginting mergana kai ngin lebih pedalin kami mempedalin kami ngin lebih isap kami. Oi, karena pengisapan ngomena isih kendo janah ngoyolokan kami ibas anak baru ginting. Jadi bagainda yampal. Ya. Ibas dabuh-dabuh nama tawarinda ngo idah kami kam tampak sangkep kujabu kalimbubu kami. Kai kinginda suruh-surandu ibas jam karabenenda. Oh, kuakap sope dengan belaskan kami surah-surah mana kami mehuli kuakap pedalin kami lebih kampil kehamatan. Dia coba urati kali bubun. Arti makam kecil impal. Ya. Jagam dah impal Bapak Fedrik. Ya impal. Rehnina ciruenda ipadalan kami meda kita kami ngerana. Coba akan norati kalimbu bundu nina karena kampil kehamatan. Arih kam kerina kalimbu kami. Arti makam tisi. Ya bang. Akap kami pe ngum merandal. Jadi karena kampil kehamatan mayalokan kami main daipal. Ya, jagam daipal. Ya, Pak. Karena kampil kehamatan ngobanci sekendo. Piga pedalin kami. Bagi semal nai jabu kalimbubu kami telu enda sirdala. Oh ya, sikapkan Pak. Berikan dong Par. Ya empal. Nada gaya loken do kampil kehamatan bas kami nari.
kampil pengisapan yang usah ibas jabu kalibubu kami. Ya, adi bagai baci medagai belaskan kami surah-surah kalibubu kami. Aing go baci. Ya, jadi jandai permen tandai. Olang, yang maceng permenta. Ya, bagai dampal. Jadi ibas piga-piga warisi lewat. Reh permen kami ibas jabu guru singa mergana. Bengkila ngolit jumpa ate ku ngena. Ay makana kam ngorat kenca terdauhen nina. Ngo isungkuni kami reh nina lit ate na ngena ibas jabu kalimbu bundu. Ginting mergana. Ngolit cakap na si benana. Tua kendu percakapan kami indah bengkila nina man kami. Jadi permen do guru singa makana ngomen dalit hari-hari naras baru ginting mau bagaimana maksud dua. Nah, jadi rananenda kesain mau bagaimana? Payo. Jadi rehnindo artinya itu akan minenda mau bagaimana nina permen do? Bagaimana kalau surah-surah permen kami? Iya, adi bagaimana arti makam ketisik? Ya, man bata kita nak baru ginting krina. Sopelang ngasih sehenda rananenda man kalimbu bunta, ugang enda basita. Maka nareh nina guru singa mergana kelang-kelangan anak beruna ngomen dalit cakap-cakap naras permenta beruginting nina. Gua nita basita lebih sih krina. Hari kita. Iya, Ipal. Iya, Pak. Karena surah-surah kalimbu bundo guru singa mergana. Ugakin ngenda ngomendar tepetan jelmana. Enggak, Impal. Sebab ibas jabu kalimbu kami terem si beruginting ngenda. Enggur tepetan. Baci iblaskan kami gelarna. Jadi untuk permen kami coba dengar-dengar ya. Takutnya nanti salah orang kami, ya. Dengar-dengar ya. Jadi endampal, reh nina permen kami. Gelarna Ima Kristi Natalia beruginting munte. Bebre sinulingga kemputari gania nina. Iya, adi bagai arti makam ketisi Pal. Nanti Pak. Ya, jagam da impal kami Bapak Pedrik. Yampal. Reh nina guru singa mergana kelang-kelangana beruna. Harus surah-surah kalimbu kami guru singa mergana makana ia ngomenalit cakap-cakap na ras permen kami diri indu si baru ginting. Janah sini tujuh kenenda ngomendar tepat jelmana nina. Jadi jenda kata kena Ima Kristi Natalia baru ginting munte babere sinulingga kempu tarigan sibero. Ugai basienda impal arih kam krina kalimbu kami. Arti makam tisik pal arih kami lebih. Go nungkun anak berun teman banta karena kerehen kursinga mergana ibas waris kelenda. Maka ia arsura-sura lit cakap naras anak ta emkapkan Ima Kristi Natali beruginting munte ini. Gua kira-kira ma lit ngebas jabunta enda. Ya yampal. Adik karena penungkunan do, karena permendo Ima baru ginting munte nalit ngebas jabu kami diri kali mubundo kami ginting mergana. Jadi mapayo ngelit bas kam iteh kami pilit ngenda Pal. Mapayo ngebas sedai. Payo Pal. Ya bujur Pal. Ya jagam dai Pal. Ya Pak. Karena si kata kendunai payo ngendalit ibas jabu kalimbu kami. Kayak dengan surah-surah nu terdaun. Kami dinungkur ngendam Pak. Penelit surah-surah permen kami erjabu kujabu kalimbu bundu. Jadi kita kan siang ada maka artinya cakap iru teruh ibaba min kurumah ma bagaimana itu dah. Iya. Ibas penungkun mendus pemena lebih ngomendai nunglung kami kalimbu kami maka enda lid ngenda jelmana. Jenari man bandu kam kalimbu kami ginting mergana. Ibas
lidna dirindu permen kami ibas jabundu maka rehnina guru singa mergana ngomenda lid ari-arihna ikesain. Jadi susurana ibas jampak senda itu akan minatena ranana enda nina ibaba ku rumah betekan natena cangkep ngelok arih kam krina kalimbu kami. Oh, arti makam ti simpal. Yampal. Oh, Karena permendo di tengah jabu kami kalimbundu ginting bergana kamu kenda simeteksa maka mahuli akap kami kamlah lebih arih anak baru kami maka sungkuni dari permendo kami uganindo sebab kami yang ngetes tengah permendo kami kari ngikuti katandu. Oh, bojor pal. Ya, manbata kita anak baru krina. Rehnina kalimbu unta ya payong tapi kam kap ngenda si mataksa kam nge si permakani sa permen dukrina. Kam bas kam lah lebay guanindu nina. Uganita. Siorati lah lebih sirhei saya ulagari. Iya, pal. Aenda ngosuhen bas kami anak baru udah kembagai. Jadi perlu ko enda inunungi kami apa ikin ngenda sirhen da impal. Permen du siapa ikin ngenda? Permen kami gelarna Ronald Roy Manurung. Bas jabu kalbu kami guru singa mergana. Bebre sembiring kembaran kempu purba. Aenda mesti kata nasi arsura-sura nandangi permenta. Guanin tadi bagai masih sungkun me nandai takri nari. Oh, jaga mendai pal. Ya. Apa ikin ngenda jelmana? Payo. Untuk permen kami Ronald berdiri dulu. Berdiri di tempat aja nggak apa-apa. Ya, jadi endam permen kami si tergelar Ronald Roy Manurung Guru Singa. Ya. Coba kita tetap dulu ganteng. Iya, karena ganteng udah kari lebih iya mau gay. Jadi ya, ngomenda dadu jelas man bantah mau gay, tapi payongnya bagai nina bancing kak dadu labo jelas saya dilasi sungkun permen, tama bagai iya. Ya, jagam dai permen kami ima. Iya, jenda ngoka kuda hendalit skala anak perana henda permen makana ngulit hari-hari nuras kam nina payongnya bekas nur tenah henda permen jelmana kata kena Ronald Manurung Guru Singa beberai sembiring kembaran kempu purba payong kila. Iya, man bata kita nak bro payong na permenta. Adi bagai ma suruh lebih ya kundul mau gay ya bojor permen kundul kan lebih ya Ronald iya jenari man bata kita nak beru masih yorati menda nandai takri nama mau gay iya man bandu kam nandai kami si buru ginting rasi buru ginting kan karena cakap nandai ngum kokap jelas man bandu uang enda kam nindu krina. Dari kami jenda beruginting berginting kami term jenda kami lah senang. Jakam dai aiman permen tak katakan Ija imandai kanting tasdu bagai iya kanting tasdu jadi bas tasdu kam demai isina lau kak takai mau bagai orati permenta bagai ndak imanakku menggom sangir tudu kel hari-hari ta kam man anak kami encena anak kami peganteng kerina
Bestang kerina bagi kala India kerina anakku. Encena metami kerina anak kami bagi bengkilan doi dah du metami kerina. Jadi dah du lakal senang pusuh kami anakku. Jadi ulai elok kendu kami nande ginting. Lah kami senang. Begini ta? Ulah nak. Ngodekah kamu kutimai bibi? Tapi lah lagi-lagi indu aku. Bagaimana anakku? Enda baba bibi indu mama Anes dumsen 100 juta bas. Bibi indu nandai pelisio emas kirina bas 24 karat naku. Emas batangan. Asa kaikin kambreken anak kami guru singan daya. Gila ganti kami 10 kali lipat. Apa anak ndu bibi? Terus seringe ras anak ndu. Apa ikin anak kami ndai nakku? Ruh lah minian dahi kami lebih. Iya, Anak kami kari menkam mencilek. kembrahan kami tegundul lebih permenta. Adilah kami kari senang dandu labu terima kami nakku uga pe bandu. Dudurkan kena kampil kena lebih kucuk. Kemar kami ngisir hening kena. Kami pun sama dengan anak Ndu Bi. Jadi kami datang ke sini untuk Bibi merestui kami lah. Anggap aku anakmu juga lah, Bi. Nakku. Kena kepisirhe hari na seri kalau kami rasa anak kami serumah ganteng dari narin dahulai dah kami ganteng na encanduher ganteng kalau kepikan na. Bujur melala, Bi. Kelengindu kalau pagi beruginting ya anakku ya. Kami manja, anak pengulu kami ya. Keleng ateku, Bi. Iya, uga ning kena nande kami si Bruginting krin harus si Bruginting kan. Uga ngwari kena dai. Kita bukal buci baba nindai jadi nggo meriah ukur kami cenggo kang yang ngerana bagi perkeleng doi pagi kukeleng ika beruginting nina menggo cocok kak kami kerina. Ngone orati kami karena ciri kena ada kebagai termasuk kami kerina ras si Bruginting. Makana ya rehnina guru singa mergana radu ras kita kelengi kalimbu bunta bagai nina. Jadi kami pe ngomriah ukur kami basiempal. Ya, man banta krina sukut ginting mergana. Adi nak beruta penggom meriah ukurna nina yang setahanak teh tengah jabuta itu beru ginting. Kita dia ngome resada rihta ngomriah ukurta. Nyampal. Ya, kami penggom resada rih kami di kampe ngom meriah ukur ndu. Kami penggom meriah ukur kami pal. Ya, bujur pal. Jagam dai, pal. Ya, Pak. Karena curus-curun dai, ya kami pe tentu ngomeriah ukur kami. Kayak curus-curan du terdaun. Iya, adi bagai pesah ndu kata kami melala bujur man kalimbu bunta. Ibas kriahan ukurna ngalau-ngalau kerehen permen kami ku tengah-tengah jabuna. Ya, arti makam ketisi, pal. Jagam dai pal. Nyampal. Ijai bas karena curus-cura guru singandai. Goseh man bandu janah kampeng ngomeriah ukur ndu ras kami anak berundu. Ya katakan man puang kami kalimbu bundu bujur ibasie nina.
Oh, Besok duman semboyak sini nado. Oh, arti magampal. Ya, yampal. Bujur nih doman guru singa mergana, kalau kena beruna. Kami pingin meriah ukur kami. Oh, ya, pal. Ya, Pak. Musuh karena katandai, ya kayak dengan surah-surado. Oh, lihat dengan yang dari surah-surah kami, gia ibas ulih permohonan kami, ngata kami lebih kujabu kalimbubu kami. Arti makam kentisik. Gia sope dengan baba kami, luah kami kujabu kalimbubu kami. Manggo menda gelarna baci siban gelarna perjumpaan tenda Mbah Belau Selambar. Oh, ya, gua nita kita anak bro. Ya, ampal. Cakam Yampal. Ibas keren kami enda, menggomenda kam baci siban gelarna lebay nina, hari kam. Oh, ya, gua ninta, adina bas perjumpaan tas kelenda. Rah nina guru si mergana rekelang kena beruna, ngunung nina menanak berunta. Menggoyoban siban gelarna ngembah Belau Selambar nina, gua ninta. Ya, agak kami ngom banci ban gelar nang Mbah Belau Selambar pal di bes percakapan tesi sekelenda. Oh, ya, pal jagam dai. Ya. Iya, adi bagai go banci ban kam gelar nina kali buku kami. Jadi ngome gelarna sah kita nda si ban gelarna Mbah Belau Selambar, me bagai? Oh, adi ya kap kami pe gelar nama bagai ya. Oh, melala bujur impal. Erti makam kentisik gelah pesah kami gelarna hasil percakapan tenda kujabu kalimbubu kami. Ya, cakam nempal. Oh, Ya, jadi karena hasil percakapan ta ibas kara benwarienda goi pesah kami man kalimbubu kami karo mergana. Reh nina kalimbubu kami karo mergana. Adi mahuli pengalong-alona melala kal sikatakan bujur man kalimbubu ta ginting mergana. Aida pesah ndu pengatakan bujur kami enda kujabu kalimbubu undu ginting mergana bagai nina kalimbubu kami. oh, jadi sesuai ras cakap nundai ngomenda sehibas jabu kalimbubu kami, maka enda nggo siban gelarna Mbah Belau Selambar mah bagai nita. Ayo. Iya, gua kin ngenda adi ngomenda dandu siban gelarna Mbah Belau Selambar. Mangomenda waci si gulung amak teda. Oh, iya, erti makam kentisik kalimpal, orati kami kalimbubu kami. Ya, jakam nempal. Oh, Enda nggo kami ngeraner sekali bubu kami karo mergana. Ersentabi kel kami man bandu ikut nambah jari 10. Reh nina permen kami. Labo kari kami banci kel tasarusur kel nading kendahin kami niner kita kan kedauhan. oh, Entah labo min bagenda semal libas jabu kalimbubu undu guru singa ginting mergana. Tapi reh nina kalimbubu kami. Lid ngenda pagi te kami irban mata kerja. Maka di debaci ersinget-singet min kita ibas warisi sendah bagem sura-sura kalimbubu kami guru singa mergana. oh, arti makam tisipal. Dan cimpa. Ya, jakam dai pal. Yampal. Yakap kami anak berundu, coba nenda geser lebih perkundul lu pagenda. Gelah ngubanci si pekundul puang kami res puang nu puang. Ya, man kami semati kami kam kalimbubu kami. Terus ke puang nu puang kami. Endakapkan gonde begindo karena percakapan kami anak berundu. Terus ko anak baru menterindo. Maka surah-surah guru singa mergana enda tingkatkan mendaku nganting manuk nina maka mindokal kami menkam kalimbubu kami terus kepuang kami maka dibansi kundulindo lebih amandu ya menkam kalimbubu kami terus puang kami apa kam la ketadingan mari kundulindo amandu bagai pe mami nina turangko terbagi-bagi kam kambas kursi saja pe kundul labo masalah. Ya, puang kami tarigan mergana. Ya, man kam krina kalimbubu kami terus puang nu puang. Ngonde seperlebih ngonde benakan kami recakap emkapkan goiban gelarna karena ngembah Belau Selambar. Maka reh nina si guru singa mergana
adi mekuah hati kalimbu ta ginting mergana na bagi kami anak berundo ia rasura-sura maka itingkatkan ainda kubas nganting manuk nina yang teh nakalangin labo semal bas jabu kami anak berundo ginting mergana karena kai silaku kenibas waris kalenda tapi karena kesibukan lakaban si usur cuti pe bagi pe guru sing mergana maka mekuah minatendu kalimbu kami ginting mergana ni anak berundu pemindon na sekalenda sadung kita ngembah belos lambarenda bagem iya kam kalimbu kami terus puang kami ya ngor sadari kami kalimbu bunduras bagai ngalo perkempun terus kendo ya ijagam da impal kami ngampal ginting mergana maka rehnina guru singa mergana kelang-kelang karena Bruna ija sura-sura kami liter beli nandangi kalimbu bunta ija ibas ngone siban karena MBS mindau karua kami arlu meterukukur gelah namin perjumpaan tenda itingkatkan menjadi nganting manuk nina ita kami ngendalabo semal ibas jabu kalimbu bunta bagai tapi kita kan situasi pe siri pengantin pe nalabo baci libur nina impal ugakin karena sadenda arih kam lebih kam kena kalimbu kami air tima kam tisi impal jagam da impal Ya Pak. karena penunggunan nandangi kami anak baru giting mergana ngopesek kami nandangi kalimbu kami giting mergana ija mino perkuah hati kam karena itingkatkan min perjumpaan tenda karena nganting manuk mau begini dudai Payo. jadi rehnina kalimbu kami meriah ngendau minukur kami saja ngenca ora tindulah karena ngomendai sikap karena perlengkapan persyaratan nanina aimpal uga ibasye bagenda Pak kami ngomenti kami nutus ke empau maka sikap kami adina sebagai semalna pedalin kami beskuta kami ngoi baba kami perlengkapan na ya Pak eda ngomei tanah nanti kami tutus tentu eda ngo lengkap baba kami syarat tapi bagai gia oratilah puang kami kalimbu bundu ugakin persyaratan semal na ibas jabu kalimbu bundu giting mergana nina mau gi biasa na mendai orati kami si bagi biasa aja ugakin biasa kam bas jabu kami kalimbu bundu ginting mergana kam kabusur pesikap sa maka saja persenduman guru singa bergana arkelangkan anak berunang pal bujur impal iya impal jagam dai jadi enda tentu singalulu mas menggomei baba kama bagai engkau denari rikuras si pagit-pagit engkau lah ketadingan si tebu-tebu engkau siap denari karena panganan naman engkau golin sikap ban kam grina mah bagai mai engkau iya adi bagai ngomradal bujur kata kenduman puang kalimbu kami ibas kriahan ukurna ngalau-ngalau sura-sura kami erti makam kentisi pesah kami lebih nandaiman kalimbu kami merandal Pal jadi sope dengan kami belaskan kami terdauhan mahulingi pedalin kami lebih kampil kehamatan air erti makam kentisi Pal jagam dai Pal Rehena guru singar mergana anak Bruna wakin ngenda ma ipadalan kami meda kampil kehamatan nana cakep geluh giting mergana nina guani kami Pal adina aina singum kehamatan go sekap kami ulina maka terus kendu saja Pak ya lokon kami mah bagai kap kami bagai ya adi bagai go baci ipadalan do Pal enam pedalin kami ujub
Ya pal, Ya impal, coba ada gaya orang tindu. ambil kehamatan guseuh. Enggak. Ya. Gonta bah pengisapan ras kota sak belo. Oh, Jadi ngacur-surado. Sura-sura kami lid, kau kakin kesemalan jenda. Tentu dan dua di gua capet bawah pedalan dusin tebu-tebu bagai maksud kami. Bagai jadi, ya adina bagai bacir ti makam. Ya, eman banta kita anak beru. Coba baba sin tebun-tebun dai dagai ku tengah mari. Ya, usah dulu beban anak beru lebih. Kucing. Anak beru ginting. Usah dulu lebih ku anak beru ginting. Ya, enam baba kami sin tebun-tebun pala lo kendo. Iya, meranal. Iya, jakam dai impal kami kali bubu kami giting mergana krina. Ya, Pak. Jadi karena luah guru singa mergana enda ngomelam maket-ket ngobanci coba kendu kam krina kali bubu kami. Oi. Ya, eman banta nak beru peseh lebih kujabu kali puang kali bubuta. Arah jabu ginting mergana lebih ser-serban. Stabi kami mengkam kali bubu kami karo mergana bagai beres puang ni puang kami idah kami ngomenda ser-ser tebun-tebun dai nungkun ngenda kami entah ko baci ngenda benakan kami kar cakap bersana baru ginting mergana enggak ya tertinggal-tinggal kam ija kari sila payona embari duka kami anak berundur sana beru menterindo ya impal Oi. Ainda reh nina kali bubu kami karo mergana tersinget-singet lah min kita gelahna ibas mata kerja pagi lanai siaka latih keler cakap bagaim sura-sura kali bubu kami. Iya. Pesah duku kali bubu undu ainda ersinget-singet dengang langa bau siruk eruk. Jadi enda langa siruk eruk mau bagai. Ya, jaga menaipal. Yampal. Iya, reh nina guru singa mergana kelang-kelang anak beruna. Maka ngomenda tangkas kata tangkas syukur maka enda suruh-suruh kami gelah tak kami bersikap ya. kita kenunin ngenda kerja. Ugakin ngenda bicara singit-singit kita karena gatang tumba nina. Arih kam krina kali bubu kami. Ya, menbanta sukut gindeng mergana. Akak kenggoreh guru singa bergana na kelangkan anak beruna maka ibenakan rencana na singit-singit karena gantang tumba nina ugangin dan ninta Ya, jakam daipal. Ya di ora tindu kami karena singit-singit. Tentu enda lid ngenda kerja mah bagai lid pal. Uga karena patung naipal. Iya, engkau kami cakap beras kali bubu kami guru singa mergana maka lid ngenda bagi mata kerja. Kerja indah pagi kerja sin tengah himpal tenahkan ngekrina kade-kade si kenjulu sebagai pesi kenjahe iya meranda lah di bagai jakam daipal. Yampal. Jadi kerja indah lid ngenda kerja sin tengah kerina kade-kade itenahkan ngenda sidarku bertengah nina hari kam baca deh ya arti makam pal. Ya, terus kendo bre. Jadi bagai pepuang dong mau rati kami terus kendo nina deh. Ya, bujur man kam kali bu kami terus puang nu puang kami. Yampal. Oh, banci terus kendo pal.
Ya, jagam dai pal. Ya, Karena penungkunan dai goya roti kami kali bubu kami bagai pepuang laga tadi dengan puang nu puang. iya. Ya, bujur ninduman puang kali bubu kami. Jadi ersinget-singet kita karena siman pedali dan pagi ibas mata kerja. Oh, karena tepat-tepat mau bagai. Oh, ulah Ya. kam lupa pesah saman puang kali bubu kami karena luah si manjilenkan ngomen da karelit isikapkan kami terjengamak kapal kutero. Oh, jadi enda si manalan ngencai enda si orati mah bagai. Oh, karena ay, luah ayo. ngoi pekenando ras kali bubudo terjeng ama makapal kuteroh mah bagai. Ayo. Merandal. Ya, nungkun ngenda kami anak berukuru singa mergana karena siman pedalanan pagi ibas jabu kali bubundu. Ya, kaidai bampak telah catat kami. Oh, jadi ena si pemana lebih bandu benam emas 1000. Benak emas Oh, 1000. Oh, Oh, jenari erti makam kentisik. daci. Iya impal. Iya impal. Ya, Pak. Ya, enda baru dengar enda lid ibas jabundu si runggui kami. Wakin ngenda enda teruskan kami. Waktu si ingat kami si 186. Aina saja teruskan dumpal. Oh, bagai. Merandal, jakam dai. Ya, Pak. Pal. Karena tukur berginting si 186.000. Tukur siwah 186 catat dulu lebih. Jenari rudang-rudang Rudang-rudang sekaya Pak. 186. Rudang-rudang 186. Biak senina 86.000. Biak senina 86.000. Ya, karena pengalon puang kali bubu kami ngome gelar nadung, bagai. Oh, jenari ngusuh karena pengalon kalimubu dah bagai. Oh, Iya, arti makam kentisik. Ya. Lah yorati kami lebih puang kalimubu kami. dan cip. Nyampal. Oh, Karena pengalon di ku kalimbubu kami terus puang kami bagai pe singalo perbibin ngomer sada karena arih bagi si surat kendenda emak oh. Banci terus kendo. Jadi enda may ia turunkan kami mau bagai. Oh, Iya, jaga melempal. Ya, Pak. Karena pengalon kalimbubu si telu-telu dalanan dah bagai. Jadi singalau bere-bere Singalo beberapa sakai Pak. 686.000. Singalo beberapa 686. Singalo berkempun. Singalau perkempun 486.000. Perkempun 486. Kalimbubu singalo perbibit Perbibin 286.000. 286 perbibit. Ya, adi bagai kujabu puang kalimbubu kami ngomeng da gelar nardalin mah bagai. Oh, Ya, pas kam anak beruginting mergana. Oh, arti mah kamu tisik. Agenda 166.000. Kaya. Sabai. Oh, Anak bro. Sabai 186. 166. 66. Sabai. Oh, si Rembah Kulau isurat genggam 136.000. Si Rembah Kulau 136.000. Iya, jenari ngusuh karena pengalonta anak bro gambar inget-inget. Gambar ingat-ingat. 66.000 2 kali. Gambar ingat-ingat 66.000 2 kali. Ya. Pengalon Pengulu. Pengulu 100.000. Pengulu 100.000. Ya, lalu bagai kuakap karena singet-singet siman pedalinan endang gomekap kami dung si cakapkan. Woi, enak langa siruk-eruk mau bagai pal? Woi, langa Ya. bo siruk-eruk. Ya, maka di godung karena siman pedalanan. Tercakap kita karena ose. Oh, Ma bagai? Oh, Ya, karena prose.
Bagai puang kali bubu kami ginting mergana ras teman sendalanan terus ku puang ni puang. Bagai man kam kali bubu kami guru singa mergana ras teman sendalanan. Bagai seku puang kali bubu kami terus puang ni puang. Karena kai singgondai cakapkan kami anak berundu ras anak beru ginting mergana ijenda imomokan kami sekali nari gelah nanggau kita si begin. Jadi mata kerja pagi ibahan ibas tanggal 20 Juni 2026 inganna pagi ijambur taras cabang cawang gelarna hotel 678 Cakung ainda pagi ibenakan pagi mata kerja inda pagi-pagi lampas. Maka karena pemasun pagi ibahan ibasuari Jumat tanggal 10 siwah Juni 2026 jam 10 pagi-pagi inganna i gereja HKBP Ciganjur Resort Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Karena siman pedalinan pagi bas mata kerja benda emas pagi 1.000 rupiah tukur entah pe batang unjukan belinna siwah 186.000 rudang siman jilenken 186.000 biak senina pagi 86.000 karena pengalon kalimbubu si telu sadadalanan kalimbubu singalau beberai 686.000 kalimbubu singalau perkempun 486.000 kalimbubu singalau perbibin pagi 286.000 luah si manjilenken terjeng amak kapal kuteruh enda pagi ngoi sikapkan pengalon anak beru ginting mergana sabai belinna 166.000 rupiah sirembah kulau pagi 136.000 rupiah gambar inget-inget 66.000 2 kali pengulu pagi 100.000 karena pengalon kalimbubu singalau ulumas enda pagi seri galang naras tukur. Maka karena proses pagi bas mata kerja pengantin si dilaki si diberu rose lengkap ia remas-emas orang tua pengantin pekepar rose lengkap tapi layar remas-emas biak senina lai beligai jumlahna ia pagi tanda-tanda bagai pe kalimbubus telu sadadalanan kam pagi sidilaki tanda-tanda kam mami ni naturangku tudung kam pagi bagai nam dai singgoro icakapkan kami ras anak beru ginting mergana mengomekap du ser iblaskan kami Pak. Iya, iya kap kami bi ngomrandal. Ya, ada bagai, mangko baci kami kundul. Enggak, bujur. Sura-sura kekelengenta Ronald manurung guru singaras kekelengenta ima bro ginting munte. Tuk kita di batang enda si mereka hikmat ras kepentaran man anak bro kedua belah pihak ras krina sangkep geluh semaka krina acara banjir dalan alu ratur banjir dalan alu mehuli. Janai bas kesempatan enda kami bas gelar runggun gereja pertama lebih notoken krina singgo icakapken karena acara pemasun-masun bagepe acara pradatan gelah krina banci erdalan alu mehuli untuk kita labor kita ikan geger ras kepentarenta tapi kita ikan keleng ras liasate Tuhan di bata
bahanlah maka arah acara yang dakari reh terpuji ras termulia gelar Tuhan di Batanta. Sanah secara khusus itotoken kami keluarga kedua belah pihak ras pengantin duana gelah tetap sehat-sehat ras menjua-juah te kita maka di bata masu-masu kerina sura-sura simuhuli bas keluarga besar Guru Singa Mergana BGP keluarga besar Ginting Mergana. Secara khusus kepada kekelengan kami Ronald dan Ima, ini adalah tahapan yang harus kita lewati ketika kita akan menjadi seorang suami dan istri di tengah-tengah budaya, baik budaya Karo dan Toba. Budaya itu adalah anugerah Tuhan. Maka manbandu kam kekelengan kami duanya, mungkin hari ini kam belum terlalu paham apa yang kita lakukan, tetapi belajarlah supaya apa yang kita lakukan ini memiliki kesan dan makna serta pelajaran yang akan kita pelajari dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita yakin dan percaya dengan kita menghargai dan melestarikan adat budaya, hidup kita pun akan sukacita dan damai sejahtera serta diberkati Tuhan. Terakhir, kami ingatkan bahwa kalian belum menikah. Kalian harus menjaga kekudusan pribadi lepas pribadi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita yakin dengan kita menjaga kekudusan, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan rumah tanggamu nantinya. Oleh karenanya tetap berdoa, tetap berpengharapan kepada Tuhan supaya apa yang kalian rencanakan, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum selesai akan digenapi oleh Tuhan pada saatnya. Bagaimana kita kerinangan ngoni perpulungan, kita pemuat bagin guna notoken sura-sura keluarga besar Guru Singa Mergana, bagaimana keluarga besar Ginting Mergana. Sibar nama kami bebas gelar runggun gereja bagaimana perpulungan jabu-jabu. Baik, secara administrasi tentu harus dilengkapi kerina. Maka digelarkan pagi, maka kita ibas GBKP Runggun Bandung Pusat mindo numpang pasu-pasu ku GBK ku HKBP Serengseng di Jakarta Serengseng Jakarta Selatan. Dia gelah olah kari lid kendala kari secara administrasi. Jadi si barem sekali nari bas Runggun Gereja BGP bas perpulungan jabu-jabu sektor Tusan Buah Batu dan sektor CBL. Tuhan si masu-masu, Tuhan si meregen kejua-juahan man banta gerina, ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kemuliaan surga. Lar ngadi-ngadi kami reh ngatakan bujurku ada pendusi badia. Ngoi pakaikan kami waktu si bergendu. Guna ngelakokan berbagai-bagai acara ibas inganenda. Si pertama nda cikir dai ngendeskan merga. Jenari ngembah belo selambar. Bagepe tingkatkan ku nganting manuk. Tertoto kami Bapak gelah krina acara singgo lakukan kami yang pasu-pasu Tuhan. Ras krina rencana-rencana singgo tetapkan kami pasu-pasundu. Sehibas paksana bansi krina erdalan alu mehuli. Tuhan si masu-masu krina anak-anak du. Singgo muat bagin guna ngerunggu kendahin nenda. Tuhan si masu-masu. Tuhan si ersemulih ku tengah-tengah kegeluhan nape. Bagaimana Tuhan di bata Bapak kami sini surga te kami kaisi lengat terukuri kami Tuhan si menyempurnakan zat. Te kami rancangan Tuhan pasti ngerehkan sukacita ras damai sejahtera man kami kerina khususna man keluarga besar Guru Singa BGP Ginting Mergana. Bucur Bapa adilit kekurangan kelebakan kami alami kami gelah metunggung kami igelari anak-anak ndu. Janai bas paksa inda penggo ka isikapkan pangani nemen rasadum nakerindai pasu-pasu. Itu hari kamlah jadi gegeh kesehatan sim baru ibas daging kula kami gelar ngasupna kami guna ngatakan bujur man Tuhan. Bagepe karena acara-acara selenga hidungi kami Tuhan si masu-masu gelah epe banci terlaksana alu mehuli. Dungken sakari kerina rangkaian acara bas inganenda sirang kami bas inganenda sirang mejuah-juah kami kerinana Tuhan si masu-masu kami kerinana bagepe inganenda gelah tetap baci ipakeken guna dahikin dahin si mehuli. Bujur Bapa dengkehkan sempurnakan toto kami
reh kami totor sembah ibas sada gelar Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin.